Hello, welcome back to my channel. Tuna sigatang tu kadigin non diwa. Tunia itang tu inagin diwa hile. India dia train station la kagim nai pen Kolkata bigun kodar hua til tungahi. Wai mun training na tur khak chiang in leng kwa ma paule pa ngam loin atole ting ting bang khak jinun. Da sip sipin anom jelwahi. Tuna thupi ni rupa ding bangdang bin tamnon si seloin. Kolkata pata a train station hi le 1600 km anagam la a station na le India in record na bolda nin 100 station chi min ana vo hial hi a station na kwa ma ana mo pai ngam ki a adiakin bang nitak changin kwa ma le ana pai ngam lo hi bangzia ka hi muna mi pai ngam lo bangzia ka analau ayam chi athu ki paddan abula patin inagin diu begun kodar ki West Bengal taung khata hiya himale train lampi le train cho oma station omlo ahi wajakin train wai muna ana khol ni lo hi begun kodara ki pan train station nai pi na hi le Puralia station na hiya begun kodara ki pan Puralia station agamlak warjakin le VP dia aksat warjakin government kianga station koi dingin anangin wahi Uchina 1960 kumin station di honbol pantawa solo in honzo ahi station kha miuchi kahi jakin honzo pawa himale VP dia din ipana lian pi kharahi station na ticket counter le waiting room le train master pu quarter khatlel ahia 1962 kumin station le honhong pantawa hi Uchina mi pite nuam sa le kipaki ma wa himale kumngazo 1967 kumin ana khak tawa hi wai khak maun muhan kichi station master in yai muna posting tangkha a nita khat train on tung degina numei khat in train a kianga hon del lai amu hi aman le wanita kin bang ma thupi in le koi lawa akino lwajia ka train hon del hi zodin anaging ta hi anino na anitang ma in huai mun ma ina wanu ma in train a hon del amuno na aman le bang thu in koi nai tuan lo a train to kimol me hi unte chi lelahi uchin ani thum ni inna wainu ma in train hon del non a train station master pun le lamdang sata hi bangzia khia mi chi le a train a del buak le non ke ya ama a train sanga tai han join a train maya sot pi tai bit vidahi anino ni na ama le ase piteng kyangin athil tu anagin le ase pitin athula kol kiwa nagim wa jiaga mulo di na mu hinte anachi san le luai amanle wai sunin wai nuwa ki mu khadi o china dak di le a mi hong pai ting khong bang le banet kwal hi himale wai nu da na mu hik ki a wai na anita khwa hon mialin train hon tung dek in wai nun train hon del amunon hi station master pun le ase piti kianga anagil le aking tatuan kiwa uchina station master pule anno lamin ataksa hun dam kiya wazon sorlowin si uchina ase pite le lamdang asisintawa athil tu atia tatak ma ai di ngahi chi aging ta simpan pantawa hi male kwa man thei nai tuan lowa begun kudar adia station master kharon koi non uahi wai pan le amasa pa to bangina tuak tu nona lamdang ma khat chu hoinu suri na mungai kiwa himale zanun train hon tai tung dek chiang choina mujelu ahi uchina station master pule amasa pa le wai jaga si ahi chi athei chiang ma
wai ziakin kinina wavan ting to design awon na paikiak santai wai ma bangina thum na pale om ngam loina India sumwa koi station koi mun hitale kung koi apun ki male begun kodar azo kapai gi non ma kini chi hialahi wai begun kodar mi ptl athum dan ahon thei chiang takmuna wai muna station na kwama mo pai ngam no lo wahi mi le tom teu de tawa wai chi tak lo station na sim staff di na san le khatina kitobwa tai mang vek tawa hi wai jagin na sim dile omno lo a sun chiang in zo mi halen ni station na train na ngang zel ma wa hileleng itak chiang in chu kwa ma ana pai ngam no lo a hi begun kudar mi ptl le khat ve ve le asikha nu le hon mu zel tawa a khen chiang in station amuwa a khen chiang in train maya tai lai amuwa a khen chiang bangin station kianga singkung kian pi khat oma wai tunga tuang zel amuwa hi train le hon tai zel hi ma le wai station na kum dile hon tuang di kwa ma om ngi non ke a himale station khat hi nazala train in ana khol zil hama ma hi begun kudar station ana cmd le station master pudi amuzo non ke wa wai ba na mi pt na sanin leng station luilamngin ana zot non ziakun wai ziakin railway station upai omlo ziakin railway station department tin station kumnga zo 1967 kuma close na bol non tau ahi close na bol wa railway record ananga isiakin record buka sikhanu meile haunted railway station chi ana get lu tu ahi Himalaya station lampi close thi ahi kia aziak ahi le Kolkata le Jharkhand ki job tu na lampi ahi bekun kudar mi ptl mla pa na sanin le ala ulwat ziakun hi train station hongno lo him dia hi chin anagi nu ahi wai bana public mi tam takin le thei tak ziakun hi mun train atot khak ni chiangin train speed hard takala a window tingu khak zilwa kwa ma pau dile lo inda sip sepin wai mun apel matan oi takin tuang zelwai hi mun asikha lang pin kwa kha a bangchilang hiya chi ithina kiwa wai je ki gin yaban gin ding ni khat nu me khatina train atwang soma train adela akal dekle accident khaina to ase toina sia wani ya ki pana khalang dana hi chi ahumi pite na gin wa hi wai zo nung kum som lina he sikhalam saidena akumi pite keng ina papai wa hoi takin sun chiang ina kanwa ngachani tak chang agiak dinga chi wa hi himale ami piten na uli so ni tumin omun lan kile ni ta ka chu nom lo ni hi na pai di wa hi chi wa himale wai sikha su din chu ani takin kum som ni zo nunga ama wa gyang ma sa pinwa wai ni nu tu am to ma camera fit wa hoi takin su na ni wa himale sikha pin ana umon ke hi waya publica nu sinon suaka kemana sikha lam lo hi chi hi dunia itu gending tan hi nang banga na ngai dan sikha ti kung mason tung zuya omno lo wai diam ai kile omno mu no mauli idan dan ki tuan jelu ai diam chi komena ngai tuan abang bangun genu beda